dosta stvari iz detinjstva ostane urezano za život. Kao na primjer odeš kod ortaka na 9. rođendan, soc sendviči, torta, gledate Simpsone sa VHS-a, klasičan festival kobasičica. Roditelji se brzo umore od animiranja malih paćenika i ostave vas da se socijalizujete sami. Ali, kako se vrata zatvore iza roditelja, slavljenik se okrene ka vama i kaže: Momci, šta kažete na to da ugasim svetlo? Pustimo pornić i lepo ga bacamo u nesvesi zajedno. Ti se tu zbunjen nasmeješ kao haha, ali onda se okreneš ka ostalima i u licima vidiš što bre Miki. Razmišljaš, brate, jel su to ozbiljni ili... Ali znaš da jesu? Jedno lik u ćošku već skino gaće. I ti sad tu krećeš ka vratima, smišljaš razloge zašto moraš kući, slavljeniku se zahvališ na gostoprimstvu, svima kažeš sramežljivo ćao i uživajte ili šta već, zatvoriš vrata iza sebe, mahneš matorcima koji purnjaju u trpezariji i izletiš iz gajbe. Slavljenik je verovatno bio u fazonu: kakav terpe, vadite ga momci.